Kongo yajyanye muri Qatar icyifuzo gashoza ntambara kuri AFC M23. Na ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23 ryatangaje ko ingabo za leta ya Kongo n'indi mitwe ifatanya ryagabye ibitero ku basivili ndetse no ku birindiro byayo. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukanda tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye ubucukumbuye. Iyi ni Ibyajyanye TV Rwanda. Nge ndi Theogene, mbahaye ikaze. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwagaragaje ko bwifuza ko abarwanyi b'ihuriro rya AFC M23 bava mu bice byose bagenzura mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo mbere yo kumvikana. Iki cyifuzo cyamenyekanye nyuma yaho mu ntangiriro z'iki cyumweru leta ya Kongo yohereje abayihagarariye muri Qatar biganjemo abashinzwe umutekano kugira ngo baganire na AFC M23. Muri 2012 nabwo leta ya Kongo yasabye umutwe wa M23 kuva mu mujyi wa Goma wari uherutse gufatwa nyuma y'ibiganiro byahuje Joseph Kabila wayoboraga iki gihugu n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu karere. Icyo gihe leta ya Kongo yabeshye M23 ko izaganira nayo igasubiza ibyifuzo byayo biganisha gukemura impamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, no kuvuga ihohoterwa rikorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Kuva mu mujyi wa Goma nibyo byatumye M23 isenyuka mu mwaka wa 2013 kuko yagabweho ibitero bikomeye n'ingabo zo mu mutwe kabuhari buri mu butumwa bw'amahoro bwo mu muryango w'abibumbye FIB ndetse n'ingabo za Kongo. Abari bagize M23 barisuganyije basubukura urugamba mu Gushyingo 2021, bafashe ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko ibyinshi bakabivamo nyuma y'ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Basezeranyije M23 ko ibice yavuyemo bizajya bigenzurwa n'umutwe w'ingabo za East Africa Regional Force, ariko byagaragaye ko ingabo z'u Burundi zagenzuraga ibyo muri Masisi birimo Mushaki na Kicanga zemereye za Kongo kubyinjiramo kandi bitari byemewe. Ubwo leta ya Kongo yirukanaga ingabo za Afurika y'Iburasirazuba mu mpera za 2023, byasabye M23 kongera kurwana kugira ngo yisubize ibice yagenzuraga, ipfusha n'abarwanyi bayo barimo Colonel Castro Elize Mberabagabo warushinzwe ubutasi. Umwe mu bayobozi ba Kongo yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press ko mu byo bifuza kuri M23 ko ari uko yava mu bice yafashe, gusa ntibizwi neza niba iri huriro rya AFC M23 ryiteguye kubyemera rikava muri bice yafashe. Inshuro nyinshi abayobozi batandukanye ba AFC M23 barimo n'umuyobozi mukuru wungirije Bertrand Bisimwa bagaragaje ko batiteguye kuva muri bice bagenzura, bagaragaza ko iki cyifuzo cyaba kimeze nko kubashozaho intambara. Tariki ya 8 Gashyantare 2025 Bisimwa yaratangaje ati, umwanzuro wose uko wabungana kose udusaba kuva ku butaka bwacu no kuba impunzi cyangwa kongera kutugira abantu batagira igihugu uzabugamije kudushozaho intambara. Mu ntangiriro z'iki cyumweru AFC M23 ryohereje muri Qatar abayihagarariye barimo Bisimwa, nk'uko ibi biro ntaramakuru byakomeje bibisobanura. AFC M23 yifuza ko leta ya Kongo yatesha agaciro igihano cy'urupfu yakatiye abayobozi bayo n'impapuro zo kubata muri yombi yabashyiriyeho. Iri huriro rya AFC M23 kandi ryifuza ko abasivile n'abasirikare batawe muri yombi bashinjwa gukorana naryo kubera uko basa cyangwa se ubwoko bwabo bafungurwa. Yifuza ko kandi hashyirwaho itegeko rihana abakwirakwiza imvugo zibi urwango zituma abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'Igiswahili bibasirwa bashinjwa gukorana na AFC M23. Ikindi cyifuzo ni ukugirana na leta ya Kongo amasezerano yo guhagarika imirwano. AFC M23 yashinje ingabo za Kongo kugaba ibitero ku birindiro byabo. Ihuriro AFC M23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryashinje ingabo z'iki gihugu kugaba ibitero ku birindiro byayo no ku basivili. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yagaragaje ko ingabo za Kongo FARDC ziri kwifatanya n'umutwe w'iterabwoba FDLR, ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo. Kanyuka yasobanuye ko ibi bitero byagabwe muri teritwari ya Masisi na Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Walungu muri Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati, ibitero byinshi byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za Kinshasa mu bice bituwe cyane muri Walikale, Masisi, Walungu no mu bice bihana imbibi ndetse no ku birindiro byacu. Yagaragaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo rikomeje kugaba ibitero ku Banyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri ibi bitero harimo ibyagabwe mu gace ka Mikenke tariki ya 18 Mata,
byiswe point zero cyangwa barombire ntibyagabwe muri Rugezi kuva uwo munsi kugeza ku itariki ya 10 Mata. Lawrence Kanyuka yagaragaje ko tariki ya 10 Mata ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibitero mu gace ka Kivumu na Gahwera, hangizwa imitungo y'abaturage indi irasahurwa. Mu ijoro rya tariki ya mbere rishyira iya kabiri muri Mata 2025 abarwanyi ba AFC M23 bavuye mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi kugira ngo ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 bibe mu mwuka mwiza. Icyo gihe muri Katari hari hateganyijwe ibiganiro by'amahoro hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo. Kuva mu cyumweru gishize impande zombi zimaze guhura inshuro ebyiri. AFC M23 yatangaje ko nyuma yo gukura abarwanyi bayo muri uyu mujyi, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zawugiyemo ziranawusahura. Yagaragaje ko ihuriro AFC M23 kandi rishaka gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro, kandi kizakomeza kurinda abasivile no gusenyera igihungabanya umutekano aho gituruka. Ayo ni amakuru agezweho mu burasirazuba bwa Kongo. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi iyi video maze ureba hano handitse subscribe, ukandi tujye tubana umunsi ku munsi makuru n'ibyajyanye bicukumbuye. Iyi ni Ibyegeranyo TV Rwanda. Nge ndi Theogene.